Igongona-inĩ rĩa mathiko ma Paul Isamburu, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 24, niho mũingĩ na atongoria a Kajiado ya rũgongo matarĩirie ciĩko ici cia njũragano nĩ ciĩhĩrĩirie makĩria, makĩũria thirikari gũciĩkĩra gaturumo. Twanina ciana ithuĩ akũrũ nĩ gũthiĩ tũgũcoka tũkue tũtarĩ orage, no rĩu ciana nĩ gũthire igwĩka atĩ igũthia kũu ingiuga atĩrĩ ona acio meku nĩ mahoya ũhoro wa thayũ na gũkona thayũ na kwĩna ũndũ ũngĩiguithanio maiguithanie. Leo tuko na masikitiko makubwa sana. Tumezika kijana wetu mwenye amefanya harusi juzi. Hakuna bibi mchanga, hata mtoto wa kwanza bado ako kwa tumbo, ndio hajazaliwa bado. And si tuna laani hii polisi kutumia excessive force. Hawa watoto wametoka wameenda. Nakasirika, si poa jua nini watoto wetu. Mimi ni mzangala, mimi ni mzae. Tena watoto wetu. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Onesmus Ngogoyo akiuga matigwĩtĩkĩra ciĩko ici gũtwarithio na mbere. Kuna kitu chungu kama kuzika kijana mdogo, na yeye hakuwa naiba, hajafanya hatia yoyote, amepatana na risasi ya serikali kama vile Murkomen alisema shoot to kill. Lakini mimi nataka niseme Kenya iwezi kuendelea hivi kama kuua vijana ndio itafaidisha serikali, hiyo sio Kenya. Ya pili, waziri alisema wiki jana watapiga watu risasi. Si imefanyika sasa? Lakini wakaaji wa Bulbul hii imewafurahisha? Kwa leo wacha tufanye Mimi kitu nauliza Mheshimiwa Rais, anahitaji kudialogue kwanza na vijana Gen Z. Nĩ ciĩko ithiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ. Na tunasema these police excesses have to end. The killings that we witnessed yesterday, we believe they are directly linked to what CS Murkomen said the other week, that police should shoot anyone who gets close to the police stations. So we are demanding justice for those that are dead. We are demanding justice for the families, and we are saying enough is enough already. Stop killing our youth. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie.